Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Amayaji kashpaychu, ñakasilla kaychik, ñukataka Dios kashkata rikushpa kazuychik, tukuy llaqtakuna, ñuka makipimi, ñukami tukuy kay pachata mandani. Salmo 46:10. Imaura tikikinka, kasilla karkangi, sumaq kawsay chinallatak, maypi kashkapi, kushi karkangi. Imashik kanman, kikinpaq muyunikpi ima tukukukpipish, kasilla sumaq kawsayta charinaka, yallitik kashpakuymanta harkarinaka, shuk espiritual ruraymi kan, chashnaka ñukanchik yuykunapimi samarinchik, ñukanchik muyuntikpi manchanayta kashpakukpipish, ñukanchikka kasilla sumaq kawsaytami charitukunchik maypi kashpapish, chaymantami yachanakanchik harkarinata samarinata, rikungapak ya Dios ñukanchikwan kashkata, chashnaka ñukanchik muyuntikpi kaq runakunawanka mana utka fiñarishunchu. Jesuspaq kawsayta rikushpaka, rikuytukunchikmi achka kutin, payka mana kashpashpa mana utkashpa imatapis ruraq kashkata, chaytaka paymi aqllarka. Mana uyanchikchu paymanta parlashkataka, shuk pueblomanta shuktik pueblomun kashpashpa rikushkata. Chaypak randika, allimantalla purishkatami parlan. Mana payka utkashpa mikurkachu, hintikunatapish mana ladomun sakirka kungarirkachu. Jesucristomi shuk ejemplo takurka, samarina kashkata, harkarina kashkata, mana kashpashpa rina kashkata. San Marcos 6:31 nin, Jesuska mana hawalla hintikuna paypaqman shamukun tigrakun kaqpimi, mikunqapaqllapish mana paqtarirka. Chaymantami Jesuska, pi mana kawsan chulunllapi ashata samarinkichik, kankunalla chikanyashpa hakuchik nirka. Jesuspaq kawsaypika, samarinaka may allikunata apamuq kashkatami rikuchirka. Samarishpaka payka, paypaq yayawanmi, sumaq tananakuyta charirka. Shinallatak paypaq muyuntikpika gentikunawanpish, sinchimi harkarinata yachanaka, kay mundo kay pacha kultura kaninmi, kashpanami kangi, utkami purinakangi, utkami kayta chayta paqtanakangi runakangi ninmi. Chashnakaqpipish, imashik kanman, manchanayta kashpakunmanta, ñukanchik harkarikpi, ya Diospaq ayudata rikushpaka, ya Dios ñukanchik kawsaypi imata rukushkata rikuytukushpaka, mashnatami ñukanchik kashpakunmanta ashayanchik harkarinchik, rikuytukunchikmi ñukanchik muyundikpi kay mundo kay pachapika, kay chay ruraykunawan hunda kashkata gentikuna. Ñukanchik chayta yuyta apishpaka, ya Dioswanmi rimanakanchik, kunan punlla ayudachun paytami mañanakanchik. Chashnaka rikuytukushunmi, chinallatik ñukanchik kawsayllapitakmi paqta kawsayta kallarishun. San Mateo 11:28-30 kama nin, rikichik kay kawsaypi chaykushkakuna, llashaqta aparishkakuna, tukuykuna shamuychik, ñuka samachisha, yuguta apaychik, ñuka yachachishkata katichik, ñukaka mana phiñarik allishungumi kani, ñukami kankunapaq almata samachisha, ñuka yuguta aparinaka mana llashaqchu nirkami. Kunanpaq ruraymi, kashpakunmanta shukshina ashayanata mashkana, kashpanapaq randika allimuntalla ri, kanpaq mikunapi alli kastushpa, mishkichishpa mikuy, mana kashpaka, ya Diospaq shimita kunanka allimuntalla rizay. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.